Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Salam ve rezu hürmet bu kesi ku ve kasete godari dike خوشکوبرن هجام تماشاوان قدر بلن امی ایرو جوارا بحثا اسلامی بکن اسلام چیه و جوه شواجی شرط ایمان آنینا اسلامی چی آنجی شرط اسلامی چی اسلام ته معنی تسلیم بون ته گوتن نام ملتا اسلام معنی آشتی سلامت نظام چیه لید اصلی خدا اسلام ته معنی تسلیم بون مرو تسلیم حقیه دوه حق چه به که مرو تسلیم حقیه بود تی مرات گوتن مسلمان ایکو تسلیم بیم اسلام تی معنی تسلیم بون مرو تسلیم حقیه دوه حق چیه؟ حق یک جناب خدا تعالیه که ناوی الحق یک جناب خدا تعالیه جبر که حق ناوی خدا تعالیه و حق چیه و چیزی نه حقه رب العالمین چرچبه حقیه کفش کریه yani bu خاطر که بحثا اسلامی و شرط اسلامی بکه دیدم هنه که بحثا حق و حقوق و به اسلامی بکن که مثلا اسلامی باش برقام کرنه اسلام چی تسلیم بونه مو تسلیمی چه مو تسلیم حقیه ده حق چی نوع خود تعالی یعنی هر تشتی که خود خلقاندی هر تشتی که خود چی کردی هر تشتی که خود جبو منفعت انسان داخستی دین وحی تمام حق beşik beşübheye o kulu ki masite da tüneye rast dürüsttür je vahya Xuda Teala rasturu dürüsttür işte giden tüneye İslam mero teslim deve o iman anın ji manavi avuko iman ji manavi mu testi qabil ke mero ve rast bina yani gava deve mera tişteki got mero teslim ve teslimi hakibuma deve kalbi mera jidele mera tesdiq deve mera beke و هر وسال لبو تفجر مرا حال و حرکت مرا ام بی ادا کرنا فرضیات خدا تعالی جی افجی تصدیقا هم دل مرا دکه هم تصدیقا زمان مرا دکه یعنی زمان و دل و لبو تفجر مرا تف دده اثبات کردن کو مرو مسلمان مرو تسلیم حقیقی خدا تعالی دو سوره آل سوره بقره د آیت 147 da وها بحث حقيقة كما يقول الإسلام ما تسلمون حقيقة وترى دبيجة سورة بقرة آية 147 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وترى بيغمبر دبيجة حق جربي تيا تشتاق اشترى داكتي وحيا اشترى داكتي او راست و درسته او تو در حق تشتا کشتر داکتی تو نکه و شکو گمانه حق او کشتر داکتی او تو دویده نکه و شکو گمانه جبر بی گوا مرا گو حق او تشتا کش رب العالمین داکتی تشتا کش چوا خود تعالی ارد و آسمان به حق چه کری چوا خود تعالی ارد و آسمان به حق چه کری چوا همو تشتا ارد و آسمان ده حق راست درست جبو منفعتا مرایه تمام تشتی زراعتی میوه زرزوات تشتی خوارنه و خوارنه گش عدد داده که وانجی آسمان باران دبار برفته هوات باته فلان وانا همو دجبو مصلحتا مرای جبو منفعتا مرای چوا او حق هر وسط تشتی کج خود داکتیه جبو خود تعالی لایق مروادیتی کو مر گوراوی حیات خود تنظیم و تکوز بک او جی وحي خدا تعالى ووحي خدا تعالى جواد القرآن بيروزاية أواجه هر وسا حق ودبي مرو تسليم فيا بابا تسليم بنا إسلامي حق لورا خدا تعالى بسورة بقرة ديسا دعاية تسدو دونزان دا وها بعضك بلا دبي بسم الله الرحمن الرحيم آية تسدو دونزان سورة بقرة بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دي بلا ناخر يعني وصاد في وصاننا لا يهودي ونصرانيا خريستيان ويهوديا دغو جبلي ما كزنا كف جنتي ام قولي خدي ام عبد خدي خاصا ام دي كف جنتي اير هم بو خريستيان مسلمان دغو اير هم بو يهودي هوني تكف جنتي ده فهم كان وصاد قوتن
و هونه ورده کم جنتی یعنی ور نب هونه کم جنتی خو آیتا پیشی دی بیجی چه و قالو ونا قوتن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وتلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نصراني يعني يهودي خريستيان دقو كسي قد كيف الجنة يعني غير يهودي به يعني غير خريستيان به ويش وكذا كذا كيف جنتي مسلمان را دقوتن خدای تعالی دبیجه اوا امانیهم اوانا خزیه وانه دخوازی وانه یعنی تشتی که خواه پید خاپینن جواره بی که دستی خواه دلیل و اثباتی بینی ورکو اون که دلیل و چی اثبات و چی مرو یا یهودی بیان خرستیان تکیف جنتی یا جبری خدای تعالی اش پیغمبر دبیجه سر و گوتنوان دبی بلا او نوصای من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دبي أو كسي كو روي خو تسمي خدي بك مثلا رو يعني شعب تدوين قوي تساعدك دبي تقصدك شو إنسان قبصر شعب إنسان تونه تم معرفتك تم معرفتك إنسان راتونه إيكو إنسان هذاك إنسان سر شعب جبري خو ترى دبي أو كسي كو سر شعب خو يعني تمام هبون خو تمام انبی روحیت خوا مجوی خوا فکر خوا افکار خوا تسلیم خدای تعالی بکه خلات طویل جمع بیویه خدای تعالی ده خلات طویل بده لا خوف عليهم سروان اونا ناترسن که روزا شو حضور حق جم حشره با خدای تعالی که حساب کرو کار خوا بده او جبر کل دنیا لگورا به قرآن پیروز تبگیر یعنی جیانه او عذاب و حساب و حساب داین و عذاب جهنم ناترسن لورا والگورا قانون خودی جیانن ولا هم يحزنون اوان کسانا چی جنابن اوان کسانا محزون جناب خمگین جناب کو دنیا ترک کردن چون مال خواهشتن ملکی خواهشتن قوا روز جامر ایمان خلاص کرده او دیتنا جنتی مکان و مقام خواه جنتی شینوار خواه جنتی هیورگا خواه جنتی قوا دید ایدی لسا دنیای چقا مال و ملکی دنیا ده هبه چقا دولمند و جنوزاری و هبه جی جبو کو دنیای درکتی چاو نو خمگین نو جبیات زنینه او اسلامیت معنی او کسی کو تسلیمی خود تراده اوی کو روی خود تسلیمی خود تراده که یعنی خود تسلیمی امر و فرمان به قرآن خانه پیروز که وی شغی جوارا ترسو و ببیجه خمگین تونه بیجه مگو اسلام چی؟ اسلام معنی اوه مرو تسلیمی حقیقی به باشه شرط اسلامی چیه؟ یعنی شرطی که ایمان آنه به اسلامی چیه؟ دیدی هونجی زانه در نام ملت هتی گوتن شرط اسلامی پینجن چنه؟ سو مسلات حج و زکات کلمه شهادت یعنی روزی گرتن نمش کرن چوینا حج زکات و کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ناخر اوانا شرط اسلامی نن وانا جو ركن اسلامي شرط اسلامي تشتي جهيه شرط اسلامي او تشتي كو ام به اساسي وي حاضر دكو كمرو ايمان بينور دبيجه شروط الاسلامي بيلشتبا شرط اسلامي بيشك عقل بلوغ عدم الاكراه والنطق بشهادتين والويله دبيجه شرط اسلامی شرط ایمان آننا به اسلامی دیگه اول مرو بالغ با اول مرو عاقل با مرو باقل با مرو دین نه با لورا تو تشتی کی فرضه کی خودی تو امره کی خودی سر کسی دین فرض نه تو واجبات سر آن فرض نه برپرس نه کو فروزیات خودی فرض خودی ام به امر خودی پیک بینوره ایکو انسان دک انسان عقل ایکو انسان دک برپرسر عقل شرطی ایمان آننا به اسلام یعنی شرط اسلامی ایه کمین دیمو بالغ مرو عقل مره مدینه با ایدو دا دیوی مروش مرحله ضروری در کتب مرو بالغ با یعنی حاطبه جز مرحله ضروری در کتبه ببون مر ایدی کو ام بویجار تی گوتنی مر عقل با عقل با بالغ با ایدو دا عدم الاکراه بزور و زحمت بصدق صافی بحزن دل خواه برضا دل خواه
bi keyfa xwe, bi keyf û kerema xwe İslamê qebûl bike. Ji xwe gava şertê sisiya gava neycî ku hemû bi keyfa xwe İslamê qebûl neke, temamê fêl û efalê me re ne ji bo Xwedê ye. Ji bo ku fêl û efalê me re li mêj, rojî, hez, zekat, temamê tesbîh û tehlîl û em bi zikr û xêr û xeratê me re ji bo ku li cem Xwedê meqbûl û muhteber be, divê meriv ji xulqê safî bike, ji sidqê safî bike, ji reza dilê xwe bike. Ji bo ku meriv ji reza dilê xwe bike, divê meriv bi İslamê bawer be, bi dilê xwe, bi kêfa xwe, bi mejûya xwe İslamê qebûl bike. Hinek insan divê İslam bi şûr bela bî, bi zorê bela bî. Ev tiştekî esl û esasî tune. Yek ji şertê İslam, îman anîna bi İslamê divê meriv bê tirs û bê xof ji silqê safî, ji huznê xwe, ji reza dilê xwe İslamê qebûl bike. Bu sisê, yek baqal be, li du meriv balig be, sisê meriv bi kêf û kerema xwe İslamê qebûl bike, ne bi zorê û zor û zehmet û tadedarî û lêxistin û kuştinê meriv İslamê qebûl bike. Ne ji hewra ruhê xwe bê wele ez nevim İslam varan me dikuje. Ne, bi dilê xwe İslamê qebûl bike, bi reza dilê xwe. Ê çara, ew ku eşhedü en la ilahe illallah. Ez şahidî dedim, ji bilî Xwedê xwedakî din tune ye. Ev jî şehadetiya ji bo Xwedê ye ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Ya jî ez şahidî dedim, Muhammed aleyhissalatu vesselam qasirî wî ye, abdî wî ye û resûlê wî ye. Evana şertê İslamê ye, yani jî şertê îman anîna bi İslamê ye. Ji ber wê em dixwazin em İslamê bi vî şekla kurt çend hev vîdeo ji wara tije bikin. Ewil şertê İslamê, paşê wê em ê behsa ruknê îmanê bike ji amentu billahî. Tê gotinê amentu billahî şertê îmanê. Tiştekî baş tune. Amentu billahî rukn îman, rukn em bivît esasî wî ye. Lê şert tiştek dirine. Şert ev e, gava meriv aqil be, gava meriv baqil be, din nebe, kêfa xwe İslamê qebûl bike û şehadeta bi Xwedê û pêxemberê bîwere, ava meriv bû Müslüman. Piştî ya ruknê îmanê heye, ya ruknê İslamê heye, em ê di vîdyoyê dahatû da vîdyoyê ji vira şûva em ê behsa wan jî bikin. Eğer hûn bixwazin dînê xwe bi wa tişteka safî sade xwazin dînê xwe bi Kurdî fêr bibin, hîn bibin, meteqî bikin, bibin endamê vê kanala me vîdyoyê YouTube'ê û heta careka din bîm di xêr û xweşiyê de. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.